เทียนลุงเสนาดำเซลาอิกิมูตัวเทจิอวินอามาสันป้าปะเทียนทางวานาสังเป็นกันเปลี่ยนเฮอันนี้จันนาอินสู้พิเปาวินตุนิลาวาจอยลาเห็นสะสุไงเลยกิติลขอุมตาหินถนบอมเละเรียงินขมุเทลูขัดนินขมูโมทัศน์ปีเลเฮลาขมูเทลูอีมาจาลุงถอยนเบเฮลาจันจุงาลุงไทยฮิกิปานาเป็นเหตุอีพุนโดปิวฮิอัฐอาปุลปินาเฉยๆสังว่า practical ตาลายาเอวิตสาวฮิmessage น่าสับเป็นนากมัวเหตุอันเฮกินอาจจะเกี่ยมาจงน่าสัตย์อินกับกิติลโควินเฮอามานิจงปะเทนินพัดเทบุอินตินปะเทนินภาษาอัลคูยงมุกิเทจุลาอามิดโซจงมินปะเทนินนับบอลดำสุเลอาจจะปะเทนพัดสาเฮเลอามาจงปะเทนินขวนมูสากิเทหินเฮอาจจะปะเทนเฮงาจงเต่าหน้าไอ้กบจีดิวจงก็กะเซถ้าไปเฮอาบานินบูดเอ็กซัมอินนับบอลวินsuperintendent pan prize jong an hom do tan khuwi tu kum ting jong le bol kit diu a hin a chu thanom ten pangu tin hobung mi te ho an li an neo class vana pat 10 chan ho a heda hla behela a class zo si chu ikai su hi lu a hin ha ten pangu tin tu kum ting lawang hi top 5 hitalo ding top 3 masa achu top 5 a ichiu hen to a he tu kuma he top 3 ki leng de hin top 3 ho chun tu ring kuma I bol bang wa chu center muna khu board exam I bol ki di wa hin tu kum chu budget jong na ki siam lo alol thing ho jong chu ki pa man first prize ho jong chu hom cha sa mi thai cho na kham kham bi na ki siam pi a hin ho ve ting lawang hi ide ingai khat ga so na thei kham an ki gong tan education bu nin jong e chen cha te ho jong ha tilin til kho wo tin Sunday school department jong na sa ta hong khan ding ka kine min e chen ha ta en bol tin adi ang thung ting Sunday ni kho jong hi kilul na dung zu ya Sunday school teacher one day seminar ahin hi cha jong hi na sa ta apan ni hung la wa o ya ho zo si superintendent pa makai na kikim kya ya hung pan si diu yong hi mo pu na khat ki tu ji a chu tim na jong kan nei tha pai he tam ta sei leo hen ima tha diu hin pathin thu ke ho lim kho mo tin tu na tha ke atum be phat ka hung chan dan ho yong chin zo in sei do pi ta ven chu tu chu min tin ip hi ga ke sei le phadem ti chu ka gel ithupiu tu kum tba in kum thupi ikoyu kaleng pi le ya konun ti assembly hung ho wang chun ni la si ngai yu hetan ni la thum ta bang chu an ngai yu hetan ai pi chum long chu ki sei di yong hi di in yong le thang pi hi aza khalo lai nu te ho pa te ho delegate se lo ho chun ya kha lo lai mai thei ho bunga jong ki sei khalo lai mai thei ahin pasor pasun tuing ka sei de kana ti ahin kana sei ta he ati van chi na in nan het sa he ka ti he tun la ken chi thu ju ka sei de asu nang chu nan del do he ka ti asu heavenly wisdom he ka ti asu salmon chum khat zo aman na ki gun hin ka sei ma sat zo ma he di pun ama yong sun pathian ni het sa zo he di mai thei yin tin tuan lain kaliang pilih ya konun tihi hat som hat ke holim homoten Matthew bung som ni chang khana pat chang som lagup sung chu abon cha chu thu chu ahin i hon iga lai la pen to chi thu kita na lo za iga ta do pen to chu ahi le Matthew bung som ni chang sagi verse 7 chang sagi na chu iga lao he chu khat ve hin simingi chang khana pat som lagup chan chu hin sim yeng leng boi de hin ai lai iga la no athu pi koi now ai chi pen ta la do now verse hin sim do eng kate chang sagi na chun ama hon aji chu
koi ma ei goi juwa poi tin adon bu nu ve aman azza awa kaleng pi le ya konun chule adol dola na ke san diu a hi ati athu pathianin phat thei avelin i hodin i bu pi ki no hen lang Matthew bung som ni chang khat na pat chang som la gup sung se se hi thulem a hin i pi thulem ki sei ham etile van lengam pathin lengam van lengam chung chang thu dola Jesu Christan thulem a sei cho hi thulem ki ti hi Jesun leisi na na ana to a chu mi a hil na a hi a mi hil na a aman cha pen thu pi pen khat chu thulem hi chu thulem jong hi thulem etile pati chi thulem pen ta chu yong ti thei a hin thulem ki ti hi het zo lo thu sei do na le lim vet sa na a ki mang chu a thu pi chu a chu chi a hong ki sei do lo na pen ta hi i pi ham etile a proceeding le preceding verse so evit na ai le a bullang chu tiang le chai na lang adia a bullang chu evit na ai le van lengam chung chang thu do le chi han sei lo na hi bung som la ku chang som ni la nga songa chu veleu chu a thu sim khat kit ve ta mi hau pa le Jesu Christa ki mu tu thu sim ki sei chu khang dong mi hau pa khon ai cha khu Jesu Christa hin anadon athu sim chu sei da ta nge bona het su hi lo Jesu Christa adon but na hui pe se yam til mi hau van gam alut sangin hiu bil homa sangong sau alut abai roi ati chu ai le Jesu Christa chen sorry sei jui ho chu di pe se yam til chi chu ai le pakai ki hon ka ji ka cha ka hen da havin ka in ka lo jong ka hen da havin ai le ki ho hi pi ka ti di hu tam daw ane yu chu he ya chu ti ho he ama hen Jesu Christa hen clarify abol dum chu hil chit na pi num ji a chu ama hen van lengam thu dol hi thulema sei chu ya chu van lengam thu dol ki ti chu koi man mi him chi na le het na het do zu ho hi lo chu ho hil thu pi ta khat pathin thu them ta jong he ding ta san Nicodemus Jesu Christa to ne ki mu tu a chi pe se yam ti le buya su lama yong chu wan lang thu sei pha na ala ji het talo su ya chu Jesu Christa i pe se ya metil aman leisit thu bon ki se ya ne het thelo wa hele kulang thu ka sei le itin het da mati chu ya chu wan gam thu dol ki ti ho chu hita hai thu a se ya mi him khat ki hila het sa ki hil do thei thil hilo chu alim vet sa na dinga chu wan lengam dol hu hing na thu dol chu thule ma he Jesu Christan Jesu hil chit na anei num ji a chu hi chi thule mi ama na hin se hin he hi chi thule ma hin asai na sunga hin zil do the iti diu ham e hol hagau hin khu point phabip kamu in e cho he aban ban cha kan sim ding zo teng le leng pi le ya kun ding ti thu dol jong chu in sei pai diu he ama sa pen ta in leng pi le thu dol ka sei ma sanga chun thulem chung chang thu dol chu ga ve leo hen chi thulem sunga khun leng pi le nei khat au min chu teng le aman leng pi le ya kun dinga atem mi him khu group li au mi ama sa pen chu hi le thaling se na kun dinga ki ho pi khat au mi thaling se na aphat cha kun dinga ki ho pi khat au min ama ho chun ani khu thalo diu chu sikini ati chu sikini alo diu he chu ho chu ni khu tha api ding sikini alo diwa ki ho pi khat au min he abana chun ani na hin he chu ho zo si chun na tonga achi pha nu wa hin vai khununga ati chu vai nunga kun dinga mi atim ki chu ama ho su iti agreement anei piam tile adol dola ka pi diu he ti group masa pen ho chu sikini na lo diu chu ni khutha khat man chu sila ya dinga chu abana ho chu amount chu ti chanin atan pun ahin adol dola ka pi diu he ti chu second group ho chu abana chu third group ma chu ipe sei kinam tile vaya kun ho vaya khat asol ki nin abana chu sun kim vela khat asol ki ne ti chu
ซูนกิมเวลขัดอสอลกินินอามาหอยองจูอดอลดอลากะปีดิวเฮอติกีเนติอาจารย์ยังจูกิงอลูไลจูอันนี้จันนะa fourth group หัวจีพิหามติเลไว้จีพัดติจูจีพัดตาเห็นตรงอากุนดิงาจูมีสอลกิจูเลี้ยงปีเลยในป่าเห็นอะไรยานาตรงดิงาจูอาจูนี่คุทลิงเสนากุนดิงาอากิโฮปีขัดเอามินไว้ยาไว้กิติจูไว้ตัวอุมาจูท่าลมกันนะจุยจูกินจงนาคิดตัวอะไรรู้ว่าภายในกัลลมแต่ไว้ตัวคิดหัวไม่จูไว้ตัวว่าชีโฮอดีดันตาจมูกไว้อาบ้านาจูซูนกิมซูนตัวชีโฮอาบ้านเนี่ยเฮ้ยเลยหงกิเลสผัดมีกิเลสท้ากับกูนโฮเฮ้ยจูกิบังลิฮิลขัดนะจัดจุ่มจีนตุจุงassembly จุนโอเอพีเนียงโน women secretary นุนนะสัตย์เอ็นจะไล่จูอันเสียด้วยฮิจิหินอวิสาจุอีเปียมติลจีพัดเกียร์จงนัตงดิงามีกิสอลกิตีฮีอีปีฮัมนัตโตดิงวางฮีอัทุปีมองตายอาร์เจนนิดชิตาจูเลี้ยงปีเลยานนัตโตดิงฮีอัตัมเบเสียตายโตดิงฮีsecond กับบอลดิงฮีจงเลยท้าจูอเดียกิเดียยังตายไล่เดียให้ลังทางเสียหูเตียงเลยหุยลังไงท้าเกี่ยวอะไรสุดตัวไอ้ป่าจะฮิตดิ่งอ่ะอัทุปีตาจะจะน่าดูลายาดิ่งอ่ะใช่อาจจะมีกิจูทอยยังไงตามีกิมุโจโลตาจะอาจจะขวดันจะจานขัดอากิเปล่าให้เละอามูดิจานอามูโลดิวตาจะไอ้อาจจะอาร์เจนดันจะกติเอเฮอาจจะทุกขวดันจะอาจจะปากไก่เลี้ยงปีเลยากุนดิ่งหัวจงจูอาร์เจนนิดฮีดันจูอ่ะขวดันจูเลี้ยงปีเลยานาโตดิ่งกิติจูเทนุมนุมินก็คิดโตตางเงกิติโลจูอ่ะขวดันจู emergency call ติจูไอปีเนียงโนจูนะ emergency call ติจูอากังละมาอากินเทละมาไว้กุนดิ่งอากูนะอาจิจูโตดิ่งจูจางจากิสีตาจูยาฮิโตดิวอัตมาตั้มฮิโตดิวหินเอโกยิงวยอาฮิเลจะไล่จุดสุขัดกาดาทักกินิงกติงเลี้ยงปีเลยาโตดิ่งอัตมดานอโคดานอ่างไงโคดานจุดจะไล่จุดขัดอาจัดจุ่มจีพัดเกียอากิโซลวางอาจุมีโฮลเบียน่าอะไรจุไอ้จุโตดิ่งอัตมิที่จุอเวสานหินเฮนู้เตียงเลยหินกงเลียดูกิเทเลยกงเลียดูนิงกติงฮิลายานัตงหอนนาหันโตสายจูวะกิปามันหันปีอหินเสกนีอปีนิคุทลิงเสนาคูนหัวจูไอ้เล่บ้านนาคูนหัวจงจูขัดปะนิคุทลิงเสนาคูนหัวอปีจัดจูกิบังเจนาหันปีตาจูกิปามันองกิหกมัวจ้าให้อีปีที่ตามาตีเลยนิคุทลิงเสนาคูนหัวจูหงซุมซิลตาบจูน่ะพี่ฮัมซุมเซียลฮัมอิติเชัยทำแค่พูดคอมเพลนอันบอลตาวจูอันบอลว่าไอ้ที่เกี่ยวนี่ทุ่มเกี่ยจากกูนว่าสิกินีบ่ในปีว่าไอ้จีไว้จีพัตตาหงกูนหัวจูอีที่กระโตมันจูชิชุโตอีที่นักบ้าสามองฮัมกูหาลุงดำดึงอ่ะเอ้กี่ยองเลยอยากกินลุงดำโดดานดีโลจูละจูดานดีโลจูมีหิมดานาจูเสียไอ้เลยนี่คนทิ้งเสียถ้าทิ้งเสียนาต้องปะไว้คนงาจีหัวจูหุงกิเลพี่ฮะโตหุงกิเลกุนตาจีหัวจูเจ้าเปลี่ยนข้าขัดกินเอสายองเลยตู้ข้างาดิ่งอาจูนะจังอาจะกุบเก็บไปยองเลยอัมดันจูฮิเทจูละหลังขนาดไอ้ลูกไอ้บองน้อยจ้าของข้าขัดกาดอนสายองกะกิใจปีเทจูไอ้วังถ้าทิ้งเสียนามูจูอาลุงโน้มหัวจงให้ออยโมเทหลังขนาดกิพินหัวจงให้ไอ้เยซูมีหิมเวียดนามจูที่อดีโลทิลให้ไอ้ตาจูอาจูเลี้ยงปีเลยในป่าจูนี่เป็นเสียมทิลนังหัวโตก็คิดเต็มนะก็ agreement จูอีพิฮามทิลนี่เขาทะลิงเสียนินโกนุนเสกินีกับปีดีวะฮีกับตีหินเสกินีกับปีตาเวกี่ป้าตาอินกิลาอุนลังจีตาเวกับปีนุ่มจัดเป็นกติงอามาหัวฮีก็คอยนุ่มจัดคอยหิงกติงไอ้ละว่าไอ้ละกับปีนุ่มจัดกี่ปีตางี้กะโล
กระทูทูไอ้อธิตาจูเลี้ยงปีเลยในป่าจะให้ก็อาจิลโดนว่ามุจูปอยนี่หำทุ่มหำกระมูดเฮ้จะเห็นจะเห็น reflect เอกอาบอลปีอุจูเอโฮอัลหังปีโฮบุงมีเตียดิ้งขัดนัชุอีปีหำอิติเล human legal law versus God's grace อยู่ติมีเหตุมิดเวนาดันดีเลประเทศมีขตูนะประเทศมีแฮปีนะกิติฮิหุงกิตะตัวเฉยๆจะลายเฮียอาชู human merit versus God's generosity ยองกิติชูอีเวนาให้เลเลี้ยเสียมีเหตุมิดเวดดิงากาเวนาชูจีพระนาตงหอนอีติสกินีอกิลานิรุมเกียาตงหอนอีติสกินีอกิลามองดามหอยไลกูนักกิเหยองเลนะหอยไลกูนักกิเหเห็นไฮกูเห็นอีพิกูเหียงเลยนะอีหอยไลกูเหียงสุพรีมกูเห็นอีพิกูเหียงเลยอดีโลยังจุจุทัลิงเสนาปาเลทัลิงโลปาจูเลยเสียดานดุงจุยมีเหมเตดานาจูจิสุอดีโลจูไอ้หวังเลี้ยงปีเลยในปานจุจุเกลเลเฮลาที่บังเจนาอภิอีพิหัมอิติอาเลประเทศมีไงหลุดในมีเหมเตดานเสียมสังเห็นล้ำไปอาจงประเทศมีไงหลุดในนาต้องนาลายตีวิสานไอ้เนี่ยเอโฮนโตจูไอ้เราว่าอะไรเอโฮดานเสียมจูเอโฮจูที่ปุยจังนัดดิ้งเลยไอ้เราละมีเหมมิดเวนาอดีดิ้งขัดเจโดเทนัดดิ้งฮะดานทูอีกเสียมุบกุยาประเทศมีไงหลุดนวังจูดานทูนักการผ่าโลเฮดานทูเขลละมาจงประเทศนินหูหิงนาโตนาลายเฮตีอพจจิตไหนจูอีอาจูตั้มสานเห็นหอมสานเห็นนิทุ่มเกียจะกูนเห็นไหวจันกูนเห็นสุนจันกูนจงเละประเทศมิดมูอาจูวันเลียงก็มาจูมิเจ้าเสียขัดอีหีนาวพจจิตไหนจงอีเนี่ยอีอาจู human legal law versus God's generosity อดีจูอาจู God's generosity ประเทศพัดนาประเทศมีแฮปีนะประเทศมีขุตัวเทียมนักกิติจูมีเหมเตดานจุงอาจงนัตงจิงนาลายเฮตีอันนี้นะอาจูอีเวนะให้เลยthe evil eye อติจูอิติกะเสียดาสับปะวาจู envy อติจูมีขัดหูหิงนัทุดอลให้เราว่าให้เลยหูหิงนัทกาวหินขัวมีขัดทางทิพตีดาทางเสียดก็ทางทิพปีตีไหนเจ้าทางทิพปีตีไหนไอ้อาจจะทะลิงเสนากูนหัวจุนทะลิงเสนากูนหัวจุนทำจักรสางหัวจูโลในป่านอามาหัวอัตกิบังเจนาอันนี้ผ่านาจูอาสุมุสีไลตาจูสุมเซียลฮะสุมเซียลฮะสุมเซียลนะอาสุมุสีไลตาจูสุมเซียลหงสุมเซียลวะจิจุนมิดหอยลวะอันวิสาตาจูขัดหัวลอยจูมิดหอยลวะอันวิสาจูถ้าก้าวหินหัวเลยหูหิงนะหงสุงาฮีมีเหียมฮีกิทางทิพนั่นแหละกิสุมเซียลนะโลดีจูไอ้วางอามาหัวนี่จิตเตอร์ดิสันให้ปูดอุสลายาฮิจิทุเลียมาฮีอัทุเลียไม่มาฮิโลจู deep study a philosophy จูอิโลยโดอาเฮเลกิฮิลนัดีอัตมาตัมจูอาจจะมาหัวนับเวทนว่าเฮเลมีเหียมิดเวทเล่มีเหียมายาดานทุอาจูเลี้ยงปีเลยในปานโตมัดหบจูทูอัตันคุมว่าฮิจาอากูนาจูอามาหัวอาริซัลอากิลาว่าอาริซัลอากูนาจูฮิจิโฮจูงาจู jealous envy นะซุมเซียลทางทิพอบอลตาจูหูหิงนะหงสุงาวางจูจิจูโลเฮียจูฮิจิโฮจูเสมีเหียมเสียมทูดานทูเฮลกัลวาลาจูปะเทนินอังไงลุนาอานาอโตอาเฮจาจูหูหิงนาปีลายองกันเสียจริงนั้นครอสเยซูคริสต์อากิเฮ็ดเบียจูอาเวลขับบินเสียกิดเลยครอสเยซูคริสต์อากิเฮ็ดเบียฮีอาเจตเลอเวียมินีกิเขียนเบสกุชเกียลอันนี้นี่กุชาอาจารย์หอนจงเก็บบังเจ็ดดิ้งดามุนจีหอนเดจีโคมดิ้งวันกันมาลุดหอนจงเลยลุดโคมดิ้งอาเยซูกุชเกียลนั่งเงินเหี่ยวนักุนอามันสายกุนสายกุปาจะอจุดามุนเจดิ้งเหี่ยวกุปาวางจุวันกันเจดิ้งอามาอันเนียวตีเลย
agu chu agu hi azu gu cha te ni chu Jesus Christa zit leve ya hen aki hian be hone a hi le a Bible ai mu dung ju ju wa chu ka sei hiel lo le azit langa ki khai pa chu Jesus Christan van gama dinga promise abol chu khat pa chu bol lo chu ya khu EPG ham ti ele athu hi chi hung do na hu avei langa pa khut an ho se na pathen chapa nei le ki hu do tong nang jong nang le nang ki hu do tang gem chuting le ke ni yong nei hu do hon tang ati chu hindi adei dan chu na cross a ki khaya athi ko na hi wa nga chu mi hi min hin na I dan chu ita asaw hinding idei dan chu nei hu do honin nang jong ki hu do in I thumuvin ki hab be hen lang le tu lai pa ben len tha le bol cha di he ti ta bang dan khana nei hu do ta ngem na yong ki hu do lang ke ni yong nei hu do de cha zit langa ki khai pa chu ni pen se yang ti mingol thimin hi chi pa hin I pi to khil ane ya ha ta chu na sei ham achan dinga lom lo e ni hi I to ga ine he ati chu a chu pakai nagam na thun ting le nin hezingin ati chu apet pe na su Jesus Christa na don but pa ya tu ni a ta bi a ka sei pi ne tu ni a hi gam lo pi a ke ma to yum khom ding a hi ati chu agu cha gel he ya 11 hours ta chu na 12 hours a hel ahin khu hon ki chai di ta chu 11 hours a almost 12 hours 11 hours a hu hing na nei chu ki dangai chu na hu hing na nei su ai chi chance ai chi opportunity nga yong su kitamai su e ho yong ga thi kon ta la ga apin tha anum ta awan ga ma ding ti kin na yong su ne yong mi kitamai su athum ji a athu sei ngi ji a jong khu wan ga ma da promise bol lo pi su Jesus Christa a ho sit ji a jong khu khat pa ko dei mo lo pi su le a thagau hin hu de ki mu do pa khu Jesus Christa a het pi su khat pa het athagau zut na ding boi pi lo su ata sa ki hu do na ding bo he aboi pi su ya su cross a kun nei la do na ti su nei hu do na ti su khat pa wangin pakai nagam na run teng ne he o atile athagau hin ko adingin alung agi meti nai su la ya su athagau wa dinga san ge ya hi chi alung put di aki koi kha pa he Jesus Christa lung thim a het kha a chule a su juda ten chila ya ana ki lu chu thu pi pen su room government nu ya ko na tu ideal delu separate administration mu di ti bo chama ho cha na pam khat zale su hi na ko na hi on holding alwa ale e piha room government room tyranny hitabang bol gim na nu ya ko na hi ki tha ong ding separate Jewish state khat chu great bol te ding ti zo ma ho de ya chu chichika a cho ma ho thi pai diu yo ki dei lo bu le he ji zo bol bo jo ta sa hin te ding ti hi so ma alagau hin khudi so het a lo so ai wang cross 11 hours a thi pa hin ata sa hin khu athi sanga athi nunga alagau hin khuding khu ki mu ji a chu Jesus Christa lung thim chu thli ma ki dot bangai chu hei a cha pet pe na hi ta bi a ka sei pe ni tu ni agam lo pi a ke ma to ayum khom ding he ti sele 11 hours nga mai ma ya ki mo chai di lo so lung thim a ki su di ma sa de chu na ama yong hin ngai lu na an tong su la chi chu hilo ha mi he mit ve na ki vele agu cha chi chu ai pida khat chu wan ga ma atha khat chu don luam ti thei chu la ale yet langa pa chu gu cha lu hai a bible in sei chu la ani ni agu cha he ti chu le gu cha mi chom he ti chu ani gel hona ai wang mi he mit ve na chu ga ase ala ka te jesu ta jong he a yet langa pa se aga kap do in we langa pa don li li na ko eti mai ya su ka sei chu human legal law khela jong pathin mingai lut na hin hu hing na ana atong ye ti chu chu vit sa na hin ya chu mi him sim thu dan thu ki ti khela chu ngai lut na pathin ni na tong na la ye ti yong hi isu min lo di wa hin he yong chu khat ka ga sei do num hin tin chu tiang le khat ho lo yong chu veleu sun a chai na pe na chi phat na vai kun dinga ki tim ho chu bazala na ki da le ho ri dan chu tu lai ki ve hen lang le na ahin ama ho hi
ki pa man lo pi ta pi na hi aji chu athasi ji wa modin din hai lo chu tulaya lamlen panga gol lang ho cho teng le koi ho khui ve na hi le hin zo zo yong lo chu song chang neu khanin aga ase kha le ki pe lu yang ding en hi ai chu ai cho pi hu ki VVI sol ki no wa ga te na ko ega dan diu ha cho pi hun su su mi ga don pi ki jiu le mo yong ko hat che wa ham ka he ko hi ko hoi ten patachan ki lam ham set an lang ki beng hen lang le South India film ta bang khoi de zo chu na lam bang na te na phut de ki ti hu yo ki se hi lo zo ita bang yong khu mi hi tama tam ta zo jo ta bang khui lo pi chu cha tim hi ei goi di om po ve to di a hol wa a to nom dan so ai wang a goi di mi a ki mu lo bu zo i ji a chu pathenin chevin na leng pi lei nei pa chun chevin ka ko nu vin adol dola ka pi tho di nei we ti so ya su ilung thim hi adi tiang le to di yok mai su ilung thim hi adi lo tiang le lung put hi i kwai hil tiang le hi thei lo pi pathian jong e chunga jong pathian jong e man cha thei lo su a chu hu hing na kiti sunga hin salvation hu hing na hong sunga hin vai chi phat vai kun phat om poi phat zo se hu hing na ko aki hongi ti tapot chit na hin he ya chu vai chi phat hian lang vai kun phat hian lang sun ki mi hian lang vai hi jong le pathian liang pi le ya kun na ding chun a phat om pun to ding adim azangin akise ti chu ikise pi do num zo wa hin he liang pi le ati tiang le thule ma chun liang pi le ati na he la ta liang pi le ki ti hi sorry khat ka ga chop khu men ki sum sel ki thang thip khat jong sa asum do chu ni khu thalinga kun ho chun ya chu pathin liang gam sunga hu hing na hung sunga chu dinga lo khat adopt bol le ti chu ma ho lo hin thagau hin hu thailo ding thil khat hi adopt bol le ti chu chi piam til ki mit thip ki thang thip na chi san ki gu ya jo to ki banga ki pi ti chu na ki pi ti chu ki mit thip ki thang thip na khat India gama British ten vai an hom la yawa chu bol ngai le hel be khat an bol ahin pathian na to awang hi leisit mi he min a ha thei poi ti phot chit na khat jong chu 19th century Indian Renaissance a chu athusim chu evena le history simoni he diu British te chu India gam ahong masat penwa chu British government mina hong lo chu English East India company mina hong chu company mina hong wa company mina chu India go atho yengo atiang le kulanga refine an bol wa an polut ki no wa azang za aman tam ta azu ki no wa ala do na teu ma so ki cho sa ki no chu athila atama thil ma ki so ka cha nga ka go tui I pi ham khat ti wa ala di ham di lo ham ka ga mo sei ka sei hil yong le ngai da mun lang a so bol chu a hele heta hong chi chu chom khat zo wa hi company chu an su mangu wa leng nu thanei na direct British government mina chu India gama vai and home tos vai hen home wa hi thil abol hil British ten lien pen ta hi Christian country chu la British chu a hele thumlam gama ko na thumlam gama ko na missionary hung ho India mi te ho sa ho chu a hong wa chu IPM til mun api lo chu British te hen mun api lo mun pi mala ala hi bill pass ka bol chu phabi e chila a bol chu IPM til temple maintenance Hindu te temple maintenance British ko na ko yu chu Hindu te la in asi ho asa phat pi wa asa ding mun temple nei lo ho asa pi wa Christian missionary ki ti phot chu alut sa lo chu ma ho ko ma IPM til asum sil ji ho cha bol wa hele midhana han nei diu Christian ho chun hung kham to diu British sat je het je chu an het diu ateng le mi chu athu zo zo lo diu ti chu het je wa chu Christian missionary ho he na sata intentionally oppose an bol chu British government chu ai wang hit tabang mit thip na ai lo wa ai le thang thip thang set a bol hi
di lo ta khat so hin ki nga di lo pisula tua India ga ma Christian hizat ipha tho tho le a so pathin leng pi le ya na to ke ti hi mi him su tan hoi hi lo su tan the hi lo athasi izat jong le athanom ho na to na a hi pathin alam pi agun pi tho tho hi ne iti ta bang khat chun chuti lo hian lang phate chan a British government chun missionary ho chu hoi ten panana la cooperation zo chu abul chun na pele achai na langa bo serampul mission ahong ki printing press ho introduce an bol ippian bolule ahong mo ki go hom jeng bo ya abul langa chu missionary ho chu athei nom lo bo chu ma ho chu del le mo area as a lut sa lo chu pathin tu sei sa lo chi ho mala ala chu Hindu ya Christian na ki su ho jong su na tonga agoi lo su ama ho a British interest so avet no su lagau thu sanga na lagau hu hingding pa sanga chu a British interest so avet no su si paji azu bol hillian ta ne ju ti lo hile 10% be na ki thang na ve to Christianity ata he yad hiu ha 2% ha yad hiu ha 3 ha 4 ha ti bi siu kha na he dot bi mo hin na long chu chu men ga ki koi te lai pi hele pathin na to na chu ki thang thip ki thang set heti ta bang lo na ding hu hing na hung sunga chun hi chi ho chun mun anei poi ti chu ga sei do nu mai tun leng pi lei chu ga lut kit leo han leng pi lei ki ti hi pi ki sei na ham leng pi lei chu dol chu them chakat ga sei leo han leng pi lei ti tiang le Old Testament thurun lui khanga chu leng pi lei ki ti hi Israel cha te sei na ti chu Isaiah bunga chang khana pat chang sagi sung chu veleo chen leng pi lei iti tiang le Old Testament perspective ma chu leng pi lei iti tiang le Israel cha te ki sei na he ti hi chi chu Israel cha te chu leng pi lei hi na chu New Testament na hin tham chakat a perspective hong ki hialin John bung som langa chang khana pat chang giet sunga ku ive na ai le Jesus Christa chun keima hi leng pi na keima hi leng pi tui ka he ti ta chu a leng pi tui chu ka pa hi a lei bol he ti ta chu ai ho he leng pi gui a ba ai sei ta chu he ti ta bang chung in he ya chu tu lai khanga he leng pi lei ki ti hi pi ham iti a he le thil dang ai pun ho bung church Jesus Christa mina ke loi khom na hi chi ho bung le i mission na to hi a feel hi chi hi liang pi le he ta ne he ya chu hi cha awai kun dinga he tu ni a he ikikovu hi lovin patherin ei solo a he ken ka ko ai pu hungwin ka ta ka to sa yong ai pu pastor pan na ko yong lo pi patherin ei solo su hi a hi i che lo wa ai le punishment ni a ji su kei ko hian lang le hui yong leo chun kho lo chu kei ju pi ka hi yong na kei ju pi ka hi a ken ka ko wa na hong lo mana su ken punishment ka pi thei da hi thei lo su ei sol pau hi pathin hi su i ho pau pathin hin ka leng pi le ya kun win ta hi ei sol lo su abang khat loi chun e khu jing ta ding itiu abang khat loi chun vai hi ta abang khat loi chu sun kim hi ta i koi chi dam itiu ai wang sun kim hen vai kim hin i pi hi yong le leng pi le ya kun a yesu to ding ataba tam he ta ti chu to ding atam be set ji a chu Matthew chapter 9 verses 37-38 bungko chang som thum le sagi som thum le giet chulaya hu pathin na to na ding arjen a hi dan chu chang aminin akui gam tai akui gam tai chang aminin akui gam tai a hei wang atong ding mi a hlom wale ti so bible chang ho khu at phat ga mai ta su ai wang at ding su mi talo pathina ding a lai nat om di dan su aloma avet le la at ding to ding chu ki sil hayin atong ding mi a hol mo ki hi a chu ni hlum kun ge ya mi a hung tim lo chu vai chi phat thu talo ya chu che yeng win ka tong phot nu ati su Matthew 9:37-38 chang at ding atame chang ho jong aminin akui gam tai
a hei wang atong ding mi om poi ati su a hi to ding atama tam he te sin jong excuse anei di pun chapangin jong excuse anei di pui pathin na to na i hai na hu om lai chana chu ka kitil kho na jing khat cheng le la yong kan sei kha ta le kilom yong le chi testimony khat hi Scottish missionary pa Alexander Duff kiti pa Scottish missionary chu India ga ma hong chu te be set jeng ta chu ama khu mu theilo ta chu ami nin jong ate wal pha na chu ki chi a khu mu theilo ta chu hi chi a chu khang tha khang dong khu za na Scotland ga ma khang tha khang dong khu zat pi khu chi ing kating athum dani ga seilang mi kilip hut jeng in te hebang to ding atama pathin leng pi le ya pakai leng pi le ya kun ding to ding hi zat pi hi ke te si khat machal li la ka to thei san kana to atan tun cheng kating khang tha ho pi hu ga sei pi leng ki chu tho yengun te ati chu ai a chu India ga ma ku na chu Scotland ga ma ki le a jingka hu in kai na a devotion a hi phat api u ma phat api u chu ai chu missionary min thang ta kha hi ji a chu me foreigner ku na foreign missionary hi ya in a hong ki le chu ma jong experience so ngai num di hu ya gam tin a sei lo chu ma chu a sei pen ta chi phamati le tun ke ka te tan kamidin jong khu amu thei ta pun lam jong ka ha zo thei ta pun na to ding khula jang za a ki si chang ho ko amin gam tai na at ding en he tai at ding mi om pui keila ate asia ka hitan I ka lo dam hi je chun Scottish nunga gol thang ho koi pen ka ti pui ka khela India ga ma Hindu ho la a ki pa na thu pa ga sei phunga ki phal do na omu wa hale khat be yong le na khut hin tung te mo te la khat sa ra tu la ki akinep na cho he le mi chu ki chom yeng in te ti chu ke cheng ti ya ama gel cho hi le a Christian la hi ngal ji as a Christian la hi ngala leng pi le ya kun da pathin a sol a hi ngal le koi tha se daham ati chu ama gel chu a hi wang ho ina challenge abola chu khat ben jong a lu ta bi a khut lo chu khat san jong adop lo chu ani ve chan na sei ki chu second time na khat ben lo ham Scottish nu agol hang ho tha hat mel hoi hizala a he India gama muthim gama hisilaya ki pa na thu pa ga hil ham ding hi khat ben lo ham hin dom movin khat ben ati adop ta lo pius athum ve chan na aji pesiam til a phai ki paw me na chi num lu yong le kho poi keima te se pu hi pathin nei man cha num kit hin tin na hung lo jong le kho poi keiwang pathin leng ga ma na to ding kho tambe se nin numin kai mu thei poi te se hin ka ting kaminin khu mu hi jong le hilai Scottish ga ma hin ke num ta in retire hi thei pum ka te nôm ta in ke la hin ke chol thei pung ka te jong lang pathin ni nei man cha tho te hi chun kile ki ning ka ting thu ga sei jo wing ka ting kamin in khu mu jo win tin lam zot jo ta hi jong lang kile ki ning ka ting India ga ma ching ka ting ganga vadung panga hun gan hing thi in ui thi a thi be en ga thileng kalung hi Hindu ten an mu te ngole hi chi ui le lu di ka te hi chi Scottish te se puta o lung siet om ta ve sap alo pi na alal na khuzat handa la hit sa agan hing banga hong thi jiang hita study abol te ngule pathian mi ngai lu na hu hing na chu han ke mu do diu hi chi be achun ga pang ta nge ati chu ati pha na chu nunga gu lang ho sun ke zo che nge an tivin tam pi hong ke siap do ta ve ati chu Scottish nunga gu lang ho chu e chu a ku na chu missionary hi India ga mi e ho jong khumulo na hi chu la lang khana ai pu ipa te chu pathian ho lo na hiu chule hi chi lum lam mi te hita bang ngai na le gel kho na za la tu ni a he ho hin ki pa na thu pha ai za awa hu hing na icha nuwa pathin di ta chu ikimu wa khanga tu ni a he Christian hi hung hiu ai ta ne to diwang tama he form lo he ya chu urgent emergency call chu sending ei sol now jong hi kin kho ai ki sol chu thei num nu ma ga chi da ai so lu phat om pum ko ma pathian na to di lo to di he jang za ki si atama tam jing ai ta ne he nok seng hin khu tu sim jong si ive na he le
Garo tribe ya ama hai Garo Meghalaya Garo tribe chu Christian hong lut na chu aman akila apai chu Christianity chu thu het chit ji so in sung mi te yong Christian abona su chu abon sa su hil chu ai le hau sa pu hin na Christian hi na nga alwa ai le na in sung mi ka tha sa hil de ti chu anga di lo pi chu bana he cha te an tha pi chu amit mu chang ta ho sung gol na ho aguya ho sunga chu amit mu chang ta cha te ti nga dot li pi chu nanga adi tam na Christian hi na ti nga pong e ti ahele azinu abana azinu tha pi ki chu cha te tha chai pha na amit mai chang ta azinu sut li pi ke tha pi ki chu ahele na da la adi tam na Christianity hi ati le da di pong e ti ya ko na ko la ong ki sim do ay ko la I have decided to follow Jesus Jesu nung zuidin kay kakipantay leisit kanung lam cross kamalam ati so na thiding hi jong leng nung chon pung kate ati so ya cho chai na pena ama tu nang se na wat tai nok seng na cha hin khula na hu do zo tapun na zinu hin khula na hu do zo tapun finally a chai na kejin nang be he ki hu do in lang nangin ji jong atha na nei thei cha jong na nei thei family tha na pat the he hi chun nok seng nang be ki hu do te te jin na Christianity seilep tan ati le thiding hi jong lang seilep pu nge ati chu aso su li ta chula ma jo family khat chu ki chai hi la tu na ha lai sa ta che ho hen hi si testimony a ko na ong ki sim do chu na Jesu nung zui din ke ka ki pan tai tai sa ju cross su kamalam leisit kanung lam thiding hi jong lang nung chon pu nge ti aji chu pathin liang pi le ya liang gam na to na dinga chu mi him hin I hin hu I pi a yong le ki sa do lo lai chu to de tam dan chu bol de tam dan chu arjen ni chahi dan chu aji e jang mai lo hi ni ya chu to ding iti tiang le ho hin a chai na lang in sei tam ka ting sei yong khan sei sot jip tan tuni a he pathin liang pi le ya kun ding a he pathin in ei so lo I pi ham aliang pi le ho bung na I to na mission feel in ei ho he chi ta so ating la mindset di lo khat in ei yo hi NTS a khu missionary teacher khat aki goi sa ji le missionary hi pu we ati yu chu mo khu aje NTS oya apang de la ka goi lo di orisa ga mong aga ati yu chu orisa ga mong a chi lo di le thei lo de I pi bol ni sa ayong sa orisa ai goi ho yong khun akolis bi pathin thu ai lui tho ko le na excuse I thol le yeng usu mu ve ta sun to asu na lenggam pathin lenggam ma su EPP umam ti su sa su iki hil na wa su ung ki je do sau be ya su e ho jong hi iki sim phat nu ngai ta su hoi lang yong khula thu sum ka hi sa sim di tama tam ta su in sung khat na su sim di khat le ni be te ta su tu lai kha ma su sim dingen ta su e a su ito diu hi atama tam ta su sub idon don le phabip show na hoi lang ma pham khat as kalai nat na ta khat su kung ho ma khu thing noi hon suman don su bol ko hu 50,000 mong bung 1 lakh lang khong 1 lakh ko ham adong chu thing noi ho su api u chu ai wang share api yo lo chu na share api yo lo chu ho bung share api yo lo ai wang thing noi share chu few ati do thei ko I mo nai lo pi so wala angai ki sei do na adi di sei di chu la ya achu pathin lenggam sunga hai pathin mingai lut na hin mi him dan helana ato hi ti jong hi igel do ngai chu achu ti lo wa ai le iki pe chawai gam diu ta sala ya mei thal ho bungin mei chang acho
ho bungin mei pum acho kiti ho bungin abang khat loi tu chung gal di a chu ho bung yong chu mei thei te thi chai na dinga taw yong kita mai chu a mei thei yong Christian tamakula a conservative de ho chun thi chai yeng leo itiu chu a liberal je bo chun Christian te wang ho a henu itiu chu a mei thei Christian ho wang na a chu phat thei ham khat I pham khat te thil su sei de tamina chalai ka la su ha sei da ta pathin lenggam ki vai hom nahi leisit thulama jat si bol ting le a hi lo ki sei ji la lo di dan le mul edop hin ki bol lu jo loi ran si chu la hi a iti hi thei da ham ni khurum ke ya ki ho ki ku nu wa chi ku na pyo che te iti ni khuta ke banga nei pi dam pathin dan ni lo pi chu human law bu chu le legal human legal law chu ai wang pathin chu hi chi khela na tong chu chu le a chu pathin jong hi iki sat lu bu tam kai ka lung dong ta chu a pathin chu la hu i hu nga lu wa phat thei bo ding le e hau sa diu le e ngai lu di wa bo pathin ni expect I bo lu wa alung sat de khu isu mil jiu chu a hung lung pathin nu hi a phat wa nga khu a hung lung han na alung sat na khu do zo ai poi ti jong isu mil lo diu chu pathin ging jong hi lo tam ka ti ji chu ya akidang dang ibol daw yung tamay so e ho ga akilombel bula I pam khat bola pathin khu amalanga I gep naw yung atama tam so e ho de iga abol sa wa e ho lung thai na pathin iga asei sa wa e ho hi na e ho hi thei na lam lama pathin hi ta khu I kai le wa ichi diu bo so e ho so pathin chui de ibol sa diu ya amin ei so la I hon ama I pam khat dai ga sol sa iga le bol sa asu liang pi le ya kun dinga tu ni ha ei so I association wa pan ila adiu dan mission feel in ho wa pan ila adiu dan to de atama tam si association na jong a building khat dan ni dan thumi sa ojong he katte e chenel le ti wa I pam khat ba ji ngo su I pam ha e ne le ba ji ngo su na cha zo a ki zo mong ta li le yeng so bang achu ha su ha ji tho su pathian na en to tin amu langa thim wang hi tamu wa na amu langa thim wang hi tamu wa mi ga na to na ho ti chun bol ta ho ti chun sei ta ho ti chun pathian leng pi le ya ko di ti le ho chun so di ti nai bo chu to a chei ho a chu I so diu e ma thalenga I sumu I so lu nga I chu Yesu pathianin na to ho bung ki ti chu banking charge dinga pathianin e so lu lo pi so banking charge dinga pathianin athisana ata sa chunga ho bung atun do lo pi so dan zo se chung vu ma athiding sa khat hu hing na pedinga ahlowa alaki pa na thu sei pe ding le mission na tong dinga pathianin ho bung atun do abu Yesu Krista na ta sa chunga ya chu tu chung seminar I bolo wa so sei chula dimension thum ati chuna ya hai ho hin ikit ithaga umit to ji dan hi ho bung sum chu iti pulanga chu ki mangdam iga ati ji wa ala chai na le ki tol chai ki ji tho na langa NTS share ka don le ko tu ho ka pita ve ati chu pathian ni ngai dam mai he o ho bung mi te ho na association na pathian lianggam na ito na wa a share api dinga lom kala ka be na aile ko tu ho ka petai defense ho ka petai ti su but we still expect pai wang chi te chu hisinam te chu pathianin phat the bu dinga expect in na la yu su kilom mo nam chu na kilom mo ngai na mul hoya pastor roba nin ke ho leilon area langa hin ke esun jong kukin pin jong hoi lang koi ko jin jong sum adong in DBA a ka share ka pe chai to ka wa na ho he kan pe the pe po winge ka ti po ka pe di wa hi but ka share kan ke pe chai ta di wa ti
po nat na yong niaw ka ni aso kan sei jam kal kai le he na ngai da ba nei be anu mo yong le nei biang ta bin ho he la ya ho le tu la ho ka sa di lang khana na ai ti ta bang yong chu ki umai sila ya chu i ho bu dam thei ta lo chu laga wa dam ta lo chu laga wa na hi ta so bu cham na dei lo te e ti wa gal dei te e ti yong i pi di mo na o mo na ai ti ta bang ki ta ya chu tu ni a hi ikon na diu ho bung ki ti chu pathenin banking church materialist church hidinga pathenin atun do hi ha a pathen da tong dinga thagau mang ho ngai chu ho bung mit be chun thagau mang ho amu di bu chu chi chu ho bung spectacle hi ngai chu le ajat chum ve wa ala di lo ri ta chu ho chu development ppp ho nga hote ka ti lo pi chu a stage to dung ju ya su khan to na ki khel nai po lu diu su ai wang na mission atu pi pen chu chu ai ho bunga dinga ka ti na chu ai dimension thum a sei chu ma hin spiritual social politics ati ka ho bungu win lampi si khat a umin ka ho bung tha ka ko nu win black top ka songu win lampi ka si mu mla ho ka nga apu ve major ho minister ho ka nga apu ve ati chu mo hen yo khat tu khat cha hi le pastor pa chu ga ja le pastor pa jang khoi ka te mla ho to ki vop le ti ki diu ta chu jalangin ko involve ga ai ti male che jong ko ki kum na lo de be pathian hi four corner of the church sa hi wa do li la hen chu lai sunga sa abu hi ki mu piu chu ho hen Jesus Christa chu zalhang hin ko ayong na ato politics sa ajong na ato la ya hai ha do lo ji wa hi la nga hu nup nup i bol ji ko di hon pi u tin wa do sa leo hen zalhang hin ko a ikichep naw jong han mu ding politics sa ikichep naw jong patin hin mu pi diu ho bung jong hung dam di inamu jong hung dam di patin leng ka hi ipi hi bol di ham ti jo iki het lo ta so ho bung ipi ya ipi pol de nga patin in ho bung a so lam ti jong i het do lo ta so ho bung ministry church ministry chu pathian ministry a hin a ministry a mis a feel chu hoi lai ham ipi ham ho bung na to ti jong hi e het do thei lo ta so i theology jong fel gam ta oi lang lang theology ung su do tam na i pathian ho dan jong fel gam ta i pathian mu dan jong fel gam ta i chi ho them ji a hi van gam thudol van gam lim chan chu la ya ho bunga ha i tho diu ya mi he mi na het do zo hi lo ji a chu hi chu thilem mang cha hi Jesus Christian e na hi luwa hi cha adoi tu pi pen chu to ding atam tai he ya chu kun ta hoti tu ni ki panovin na ki panovin pa am ta kha chu NTS ka pu ya nong chu ga ase e khat inei cha sun sun theological college khat ai ta hu donada ya jong umlo a hi mi him ko ma jong kitau pathin ko ma jong kitau he ta ho ki lai le chai chai le ka lung hang ji a ke in sa nan ke mang la ka lung ha kan ti ji no ji hu ngi ji igel kho lo chu khang tha khang dong hi zat lo ne ai ne alwa ale ama atha ding hi zat alwa ale pathin thu sim num alu la zil num mi phata ta jong zila sim zo lo yong mi tampi umta nu te hon kum si le fi pelel izat umai mo anti ji kabol theina pen ta o kapan theina pen ta o nu te hon NTS ahong visit ji fi pelel ho su hong pi ji nu te ho nu me ho hi oi mo non i mina na mu ji lo wa ato di yong ki pathian leng pi le yong phata a he no su nu me ho hen kun na di yong a he no su ato di dol yong ki he tu kal na sei se kit ji ta he nu te ho zo hen na sata bol de ki he a ki pa ji dan kun hon he ji lo su anung teng le mod bung women department ho hong win fi pelil hizat hong pi pa chu ti cho testimony share a rilung lewa ki pa thu se yong aloi ho la yong mi ji ai chu he chu i di chu i ki vai hom diu dan che ka ti ki po na tu na ki thang thip ve vu hi a ki po na tu na ngai chu le che la ya pathin lenggam hu hing na thu do la a hin e ho hel zam chum be a ki hei do win ulta ai ibu tu ga mo tan he
ai pi hile dei sa wal ji a tampi jong kan sei hin tin ta salam thu lagaw lam thu ipilam hi jong le sei khil sei wal om kha le pakai min ki ngai da mo tin ke ma phat man na chan chui tan te ka ki pai